Хаспы теребілерге болжалақ санын ұтығы бүтін Ресетағы турнира 19 командаттан 2 сөшік спортсмен өтімді. Кен кораттартан андыды чемпионлара, андыдығы клубағын кайылақтыры күттанлар турнир тағымын үбдеттілер. Турнир сүрін солтата саға сірігер болжанын ұтығы спордың сайынлары, Россия чемпионатығар, онна Азия оларын спортивнан юларғар команданы сүмердәхін. Василий Пасельский салгыр. Турнир анабыр алмастыра тәрілті берігер бәхістігілін тәрілінне, дойдығы білдер ташчылары өлдеттірі әрге республика күштағы ташчылары барып алылыр. Үті спордың географията кәңен күт ташчылар әлбәні әлдері жарықтаныр условия тұпсан әрі білетінне. Где-то года назад якутская сборная была не очень хорошо обеспечена оружием. Сейчас, наверное, одна из самых сильно обеспеченных сборных всероссийских. Еще радует то, что которые идет обновление, те наши воспитанники, которые закончили ЦВФУ и ВКИС, они идут в дальнейшем, проявляют себя в тренерской деятельности. Bir sport üzülək mastera 2 nurotты rekordlarınağı Sürbebes Rossiyevana Sağaherin sportun masterdara Gürakta hitingahının üyeskettiler. 4 gün usata Massavayevana Olimpiyskaya 9 körünleriyer kıtanaq erisiylək kelsiylер bolotulatılar. Итига жоғырдақтар мастер норматын толодылар. Многолетний цикл тренировки тем бар бата. Онда холубураян араргар буланы ханны каракемген общефизическая подготовка хембир бар булар. Я немножко переживала за финал. Я боролась. Было трудно, но я старалась. Улох күштактик билимден тахын. Эки пировка неме онны хөп булукта. Kayılaqtar Россия чемпионатыгер баргақтыра бұлжанын үті спордың сайынларар тағымын өстер дөтір сорықтырар. Бағлай Пасельскай, Саха телевидениеті, Якутскай.